uglavnom gdje ima prvi rečitaš i danas se nalazimo kroz hoti, to je WC, školski, wow, da ja imam moj prozor, vidite pogled na školu, ne vidite, ok, samo, imali su jedan posao i ovo smo dobili za WC, dok dječvole imaju lijepe roze pločice, udobno sve miriši, ovdje sve miriši po prdacima, ok, tamo sam ja. Ne, tam nećemo snimati još. Ok. Miriše sve po luku i mesu, ne znam koji je njihov problem. I evo su razlike između naših smjena. Ovo je naša smjena ovaka. Obačuke, la 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 la. A bez smjene ono kao sa. Znači različitim smo. Ok, pokušat ću izaći. Neko je tu. WC odmah. Skrivajmo se. I sad provale. Neke žene malo gdje. Ja sam upravo u besmjeni koja je retardirana. Na njemačkom. Išla sam na WC. Ne znam koliko dugo, već sam možda sad tu 3, 4, 5, 6 minuta. Ali mogao reći da mi je zlo, a je zlo mi je. I da ovo je moj novi custom Rainbow Dash. Nadam se da se sviđam. Ok, evo. It's me. Dobro, ajde, otvorit ćemo samo. Vidjela sam dovoljno. Ova djeca su glupa, retardirana. Ma što si mi ti rekao? Ova djeca su šušu. Tu su neka djeca. Šušu. Kako su retardirani. Jedan put ću pokušati snimati školu. Gdje mi da živim? Ko priča o Sanpaju? Sanpaj? Dolaze koze u Animal Jamu. Yes. I transformaj se u neku karlot koju moramo probuditi. Samo sam me 3 puta probudila i neću dobiti beč. Ok, sad sam tu već 4 minuta. Čekam ove klinice da izađu. Ok, izašli sam. Šalim se. Dobro. To dipovi. Izlazimo van, ko ptica. Znate šta? Niko neće ovo vidjeti. To neko je zašao. Miriši sve po luku i mesu.